Riri igoti ria gucokia macira riko rietereirwo ritue itua ria cira uria wacokirio riko wigie gucenjia watho kuhitukira BBI. Itua riria rikaheanwo tariki 20 mweri wa kanana. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga erite aria maranyita BBI baru matikamake tondu hari na ihinda ria kura ya mawoni mbere ya githurano kinene. Kamiti ya BBI yatanyite kura ya mawoni ikorwo itafanitio mweri wa gatandatu, mubango uria warugamirio na igoti inene. Muda hiko manake vile na vijua bado tuko na mwaka moja. Referendum ni kitu ya mwezi moja tu. Wiki 3 wiki 4 referendum inafanyika. Nchi kama Swiss ni zingine wanafanya mareferendum 5 kwa mwaka moja. Zingine zinapana 2 huko Ulaya kwa mwaka moja. Kwa nini Wakenya wasiwezi kufanya referendum moja ndani ya mwaka moja? Thutha wa munini wa mwandiki munene wa kiama kia Jubilee kuga mubango wa kunyitithania ciama cia ODM na Jubilee ni wambite kurugamio niguo ateti amwe matigaikio nja, undu uria watumurire wagagu ciamani iria ciathondekete ngwataniro ya NASA. Odinga augete gutire ngwataniro ihuritwo muhuri gukinya riu ni hindi ciama cia giuteti irebanga na o mwena uria agakorwo to nginya akorwo ari wo kahuranira giturwa gia president. Tupime kwa mizani nani ana uwezo ya kushinda uchaguzi, na mimi nitahakika kama mwingine anaweza tutaunga mkono. Sisemi lazima iwe Raila. Thutha wa ngeithi ciake na President Uhuru Kenyatta mwaka wa 2018 kwahanire ta gutari na mwena wa mung'ethaniro, na Odinga akianjia kumenererio ni kwaga gutetia thirikari, no augite no aranyita itemi ria kurunga thirikari, no haria areka uguo na njira ingi. Siku hizi mimi nawashauri serikali, niwaambia hapo umefanya makosa, hapa umefanya makosa. Watu walikuwa wanazoea mimi nilikuwa na ongea hapa na pale. Mara mingi sasa mimi naambia wabunge wangu, semeni hii, fanyeni hii na hii na hii. Mĩario yake yukite riri uteti wanjiririe gwakiriria ateti makibanga mbere ya githurano kia mweri wa kanana mwaka turorete. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.